Тугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 20-сентябрь 2025. Канча калдың, Туган? Канча калдыңыз, байке? Уял 97 калдыңызбы? Рахмат. 97 алдым деп мына жетелеп баратат. 20-сентябрь 2025 жыл Чүй облусу Сокулук мал базары момундай саан музол уйлардан көргөзүп берели. Тугандар, сиздер бизди колдоп туруңуздар, тырс-тырс лайктардан басып. Туган, ассаламу алейкум. Канча экен уй? Торпогу менен. 210? Эркекпи музоосу? Эркек. Канчанчы музоосу? 6-чы музоосу экен. Иштейби төртөө тең иштейт. Аралыктарда алыс экен. Канчага бербедиң? Соода болду? 210 сурап атасың. 185 берип атат. Бербедиң, Жакшы. Анда кеттик, достор. Туганда кайсыл жактан көрүп атасыздар, жаза кетиңиздер. Кашка канча? Кара кашка? 180? 180 бооз дейт. 8 ай бооз. 180 миң сом сурап атат. Тугандар, мынакта ала уй бар экен. Чекеден көрсөтө берели. Канча экен? 150 дейт. Бул таргыл канча? 110. 110 дейт таргыл. Мынакта да бар экен. Кунажын бар экен. Ассаламу алейкум. Ооспу? Иштер жакшы? Канча бааз? 115 миң. Бооз. Биринчисине? Мына, биринчисине жаңы ачма экен. Караңыздар. Алдагычы? Бул да бооз. Баасычы? Сүтү да барбы? 6 ай бооз. Баасычы? 140? 140 миң. Канчанчысына бооз? Бул канчанчысына бооз? Бул 4-чүсүнө. Алда сиздики? Ана номерди айтайлы, кана. Бул бар экен. Бул дагы бооз. Жакшы кунажын экен, Канчанчысына бооз? Экинчисине экен. Баасы? Баасы 145. 145. Номер айтыңыз. Тез. 0500 47 47 55 88. 88. Çalыңыздар. Кайсы сатылды? Сатылды эле экен. Канча экен? Бас. 120 сурап атыптыр да. 120 мына соода. Кайсыны? Эне балам. Кана? Тоодан түшкөн уйлар. Кандай? Жакшы. Тоодан түштүбү? Балдар эркек. Эркек музоолору менен. Сала түшөк. Дагы саан, Музоолору канчадан? Музолларны 60 миңден беребиз. Музоолордун өзүнчө 60 миңден. Тоодан түшүп келди булар. Тоодан түшкөн. Саады тат дейт мына. Төртөнөтө чаркен, Баары иште. Бааларын айт эми. 130 миңден, Дастапка уюштуруп беребиз дейт. 130 миңден. Булар канчаны тууган? 4-5 туут уйлар. Номерин айтып кой. 5. Мо 4-5-нчи туут. Бул 5-нчи туут, бул 4-нчи туут. Номерди айтып кой. 709 0709 94 94 91 91. Çalыңыздар, алам дегендер болсун. Эркекпи? Балдар эркек, барды эркек. Экөө теңби? Экөө тең эркек. Артына бир көрсөтпөсүн. Мына. Жапалдаш уйлар экен, өзүбүздүн жергиликтүү, Алам деген. Балдар өзүнчөдөн болгон. Мына. Тоодо эмип жүргөн. Тоодо эмип жүргөн. Мына эркек музоолору менен. Çalыңыздар, алам дегендер. Мына туугандар, базарда баягы арзан уйлар, ушулар болот. Мында кичине торпоктору менен арзан. Жакшы уйлар момундай кымбат болот. Мына көрүңүздөр, чоң. Достор, мына могуда бар экен кара эркек музоосу менен. Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Канча сурап атасыз? 180 сурап. 180? Канчаны тууду бул? Экинчи баласы. Экинчи музоосу мына. Желиндери үрптөрүнөн төртөөнө тең чыгабы? Төртөө тең иштейт, киндиктүү экен. Келтиресиз го, Канчага бербей жатасыз? Йогурт чыгат деген. 68 берген жок. 168? Номер айтабызбы? Айтпайсыз, болду. Номер айтылбайт экен. Могу уйдун ээси барбы? Жок экен да, ээсичи ушул уйдун. Мына бул уйдун баасы 200 миң экен, туугандар мындай. Бирок ээси басып кетти дейт, байлап коюп. Мынакей. 200 миң сурап атат. Лайктардан басып көрүп туруңуздар. 077 388 350 рекламалык номерлерибиз. Көрүңүздөр. Канча экен бул? Экинчи туут. 100 миң. Тоголок.
Bazar qancha berdi bazar? Ha? Berelek mi? Berelek ekan 100 ming. Bo'z bu. Bo'z ekan. Yaxshi. Nomer aytamizmi? Yo'q. Bazar. Bu vaqtda da urma. Assalomu alaykum aka. Qanchadan? Ha, bayka aytmaydi bahasin. Bo'ldi. Bu qancha cho'ng uy? 180 doğdu. 180 cho'ng uy ekani. Bo'z bu. Qanchanchisi? 6 ay. 6 ay bo'z ekan. Qanchanchisi to'ydi? 3-chisini. Onlayn sotamizmi onlayn? Sataveriyor. Aytыңыз nomerini işte. Moğu da var ekan bu. 120 doğdu. 120 ming so'm. Sağan deydi. 4 öğünden teng chiqadi? 4 öğünden teng chiqadi ekan. Qancha litr beradi? 7 litre sütü var. 7 litr sütü var. Şu bo'z. Nomer aytasizmi? Yo'q, ba, ma'qul. Yo'q ekan. Ketdik anda emasa. İşte sirqolab qolibmiz. Turadi tushuningizlar. Tug'andar. Cho'ng uylar bor ekan tetyaqda. Ko'rsatayinchi shuni. Yaxshi uylar ko'rinib turadi. Ha. Assalomu alaykum. Qanchadan ekan uylar? Sizniki 200 ming. Bular bo'z bu. Sağam bu. 4 öğünden teng chiqadi? 4 öğünden tek çıkan. 4 öğünden teng chiqadi. Ushul qancha? Litreden sütleri var. 15 litrden sütleri var ekan. Qancha ushul bahsi? 230 bin lira. 230 mingdan. Nomer aytamizmi? 708 0708 200 068. 068. Uylar yaxshi ekan, biroq a. Mana aka, alatigan bir tug'anda chalingizlar, baylanishib ko'ringizlar. Azal soqolliqda turadi. Shunday bo'lgan uylar. Qanchani tug'an ham shular? Yaxshi ma'lumot berchi. Bu birni tug'an. Bu ikkini tug'an ekan. Tug'andar, ko'ringizlarchi. Qayoqda oladi bozordan keyin? Soqolliqda bo'ladi ekan, chalingizlar. Ma'qul. Alam degan bir tug'andar bo'lsa, chalib ko'ringizlar, baylanishib. Mana yaxshi. Yaxshi qunazin turadi. Assalomu alaykum. Kimniki ekan? Qandaysiz? Qancha bahsi? Qunazin. 220 ming so'm. 220? Ikkinchi tut. Ikkinchi tut. Mal qilgan son ekan, e? Mana. 220 deydi. Nomer jaspadan. Aytыңыз. Nomer 0709 14 38 38 04. 04. Mana. Videoda var. Uyda shvistlar bor deydi. Chalib ko'ringizlar. Alam deganda. Dastavka bo'ladimi? Dastavka bo'lur. Bo'ladi ekan. Uyushtiruv yo'llari bor. Qaysi? Qaralardi-mi? Birinci orasını çalalım. Ma'qul qana jiringiz. Hozir bir tug'andiqni tartib qo'yinglar. Mana tug'andar, bu yerda da uylar bor ekan. Alato dedingizmi? Taza Allah. Taza alato paradosundagi. 15 litre sütü var. 15 litr sütü var. 4 öğünden teng chiqadi? O. Chiqadi ekan. Rabochi. Rabochi qanchanchisi tug'di ham shu uylar bayka? 4'üncüsü içinde. 4-chi ichida ikkovi teng bunday tegiz uylar ekan, ko'rinib turadi. Boylar 1.40'dan. 1.40 dan boylari. Artlardan ko'rsataylik tug'andar mana. Ko'ringizlar, jelinlari. Mana andan keyin bu la? Bulda alato bu? Aynen buradan aldım. Bulda 4-chi tug'an. Mana bağlari-chi bayka, bağlari. Eng qizig'i. 185'den. 185 mingdan. Ekovi birdaymi? Bas. Bir de ya. Birday ekan bağlari, tug'andar. Mana süt kanallarını ko'ringizlar do'stlar. Mana ular jo'shlar. Coş. Yaxshi uylar ekan. Nomer aytыңыз, alam degan bir tug'andar bo'lsa 990. 0990 Daha 990. dag'i 990 117. 117. Bo'ldi. O'sha ikkovlar? Bo'ldi, mana chalingizlar alam deganlar bo'lsa. Ko'ringizlar, cho'ng-cho'ng. Aha, dastavkalarni uyushtirib beraman deydi. Aykebiz. Shunday tug'andar. Bunday uylardagi bor, jerigilikda arzon uylardan tart. Men arzon alam deganlarga mana. Bayka qandaysiz? Qancha bahsi? Ya. Qancha bahsi? To'qol. 90 ming. 90? Mana 90 ming. Qanchani tug'an bu? 4 tug'an u ekan. Bahsi 90 ming. Yaxshi. Qaysi? Mana 3 uy bu. Mana 3 uy bor ekan bu yoqda. Ayshirmi? Ayshir. Mana Ayshirskiy. Arqicha narxi. Qanday paroda? Bulda sizniki. Aha, ba'zini aytdingiz anda buni. 90 so'ragan. Bu 90 ming. Qanchani tug'an? Ekini tug'an 90 ming. Hozir hujurda sa'mi? Sa'an. Qancha litr beradi? 10 litr süt beradi ekan sutkasida do'stlar mana. Qarangizlar, tug'anda. Bu bahsi 90 ming bo'ldi. Bulchi bul. 145.
15 литр? 15 литр sütü var eкен. 145 миң сурап атат. Аралыктарын көрүңүздөр. Алыз экен. Челиндерин караңыздар. 145 миң. Булчу? 3 туган экен. Бул Айшыр канча? Ondan naraka 12-13. 12-13 литр süt берет, Канчаны тууду бул? Мына. Bu yekini tuğan. Экини туган. Баасычы? Bazı 135. 135 миң сом. Мына. Номерди айтыңыз. 700. 0700 менен. 20. 20 90. 90 41. Карап көрүңүздөр. Мына 90 миңге алсаңыздар болот. 140 дедиңиз беле? 145 экен. Ана могу бар. 130. Чалып байланышып, сүйлөшүп көрүңүздөр. Ана ушундай. Сокулук мал базары. Ушу менен видеону аяктайбыз достор. Навестин астында уйларды байлап коюптур, ээлери көрүнбөйт. Бирок жакшы уйларды байлап коюптур мына. Караңыздар, жоон. Мондайлардан. Сокулук мал базарына келе берсеңиздер болот. Саан алам деген бир туугандар болсо, момду караңыздар. Жел не дейт я туугандар. Мына ушул уйга лайктан басып коюңуздарчы. Эси жок бирок көрүнбөйт. Сак саламатта туруңуздар. Сиздердин дагы үйүңүздөрдө мына ушундай сүттүү уйлардан байланып турсун демекчибиз. Видеону жыйынтыктайбыз. Жылкыларга өтөбүз.